akorwo agite kura 5,000 na 514 nake bwana Ruto akorwo agite kura 34,322 mundu gwitwo Waihiga nake akorwo na kura 132 nake mundu gwitwo Wajakoya akorwo na kura 163 na ciuma kura iria ciothe ciuma kura njitikireke ni kura 40,131 gaucokeria studio kuma kaunti ino ya Nyeri ni njitagwo Martin Munene biceka horo ni Emilio Muriithi. Gimono shirmari kitamo rogweto Martin Munene hari kure thiini wa kaunti ya Nyeri akianiria na John Kagushe niwe mubuge mweru wa gicigo kia buge kia mukuru-ini kuria thiini wa kaunti ya Nyeri. Tugutwara icigo-ini ingi itiganite ndiramenya bindu rucwangu yarenda tuthimo na uriku tuguthi mwena wa Embakasi ya irathiro tondu ku ndiko Njenga wa Wambui ehandite no ririkane utari wa kura no urathi na mbere gicigo-ini giki uguo tuguthi mwena ucio Njenga wa Wambui agikoni uratwamukira mwaro ni kuriwe Roreri wa Inoro TV thiini wa gicigo kia ubunge kia Embakasi East School of Aviation kuria ni session iri irakorwo ikiamukira maumirira ma gicigo kia ubunge kia Embakasi East na kwa hinda riri aikari maikarite mesheba East na kwa hinda riri aikari maikarite mesheba metereire mone uria gukorwo gugithie na mbere na undu wa mwanya ndakorwo githiururuka itura riri o haha hakuhi na session ino ndakora aikari metoro mefara metereire mone uria maumirira megukorwo magithie na mbere na nikio ndauga ati nyambe njarie na amwe ao matwerethere hihi niki giki gitumite makorwo mefara naya ni amwe na makorwo makiuga ni megwitikira kwaria na ithui. Hebu tuambie kwa majina, unaitwa nani na umekaa hapa kwa siku ngapi na kwa nini mmelala kwa barabara? Kwa majina naitwa Frida Kerubo, mkaaji wa Embakasi East constituency. Tuko hapa kuchunga kura zetu, tumesimama kwa laini, tulikaa kwa jua kwa baridi, tukiwa tunasema lazima tupige kura ya amani. So tuko hapa tunazichunga mpaka ziishe, wakimaliza tuambie nani mshindi, na lazima katika uchaguzi kuna mshindi na kuna mule mwenye ameshindwa. Umekaa hapa kwa muda upi, kutoka nini? Tuko na kutoka tupige kura, leo ni siku ya pili tuko nje. Mnalala hapa kwa siku mbili? Yeah, tumelala tu hapa, tumepiga kura zetu, zimeisha sasa wameanza kuhesabu. Ndio kwa kila aspirant wote wako hapa wajue nani ameshinda. Yes. Mama, sasa watoto wako na nani sasa? Baba, mimi ni single mother. Watoto wako sawa, wamejua nimeenda kuchunga kura. Na wewe ulikuja lini? Mimi nilikuja leo saa 10 asubuhi. Mimi nampiga kura Donom Primary. Tumefuatilia kura zetu zilikuwa zimeletwa huku. Kwa hivyo sasa nimekaa hapa mpaka nijue mshindi na nijue kumeendaje. Huu ni uzalendo ambao wa Kenya kule nyumbani wanashangaa, hawa nao ni wazalendo kivipi? Wanalala nje kuhakikisha ya kwamba wamegoja vile matokeo itakuwa. Hebu nielezee mama, kwa nini upitie baridi usiku na mambo gani haya ambayo magumu mnapitia mkigoja haya matokeo? Sisi hatuoni ugumu wowote, maana ukiwa mzalendo hata unaweza ingia chini ya maji, lakini huwezi sikia hii baridi ya hiyo maji. So tuko hapa ni kwa sababu ya kura zetu na upendo ambao tunao katika kupiga kura, ambapo nataka ni history tunatengeneza ya kwamba utaambia mtu ilikuwa hivi na hivi, sio kuambiwa. Natakanga we mwenyewe ushuhudia na macho yako ilikuwa hivi na hivi. Mimi tangu nipige kura jana, nimefika hapa saa 12 asubuhi. Nimeshinda hapa kwa sababu nataka kuona kwenye nimepiga kura imehesabiwa kwa haki na ukweli. Nihakikishe ya kwamba viongozi wangu wenye nilichagua
watapewa haki na ukweli. Mimi nitatoka hapa kura kama sitasangazwa, nisasua mzindi ndio nitoke hapa. Pia kujua mzindi mimi bado niko hapa mpaka ile siku nitaambiwa kiongozi wangu ni nani. Na tukimalizia, ungependa kuambia, naona hapa mnaishi kwa amani, wenzenyu wamelala vizuri huko, hakuna vita zozote. Ungetaka kuambia Wakenya vipi kuhusu amani? Mimi kitu ya kwanza naweza waambia waweke amani kila mahali. Juu kwanza mimi nilivotia hapa Aviation School of East Africa School of Aviation, na tuliingia hapa jana saa 10:30. Na kutoka jana saa 10:30 usiku hii ni mara yangu ya 3 kusimamia uchaguzi, na sijawahi ona uchaguzi umekuwa peacefully kama hii at this time. So naomba kila Mkenya mahali yako tuweke peace, tuendelee na hiyo uzalendo tuko nayo, mwananchi for peace, ndivyo at least tuone future ya watoto wetu. Tunajua Kenya ikiwa na amani, hata familia zetu na biashara zetu ziko na amani. Na morori wa Inoro TV uguo niguo kuhana guko mwena wa Embakasi East thini wa county ya Nairobi. Tuguthie na mbere na gweterera maumirira guko makorwo magithie na mbere na gutangathwo, na kwa ihinda riri nimo marathie na mbere ceceni-ini no ya iri rakorwo kiamukira maumirira kuma icigo kana kuma wadi 5 cia gicigo giki kia ubunge kia Embakasi East. Thengio muno Jega wa Wambui mwena ucio wa Embakasi, uthiete na mbere na guthie kurura ceceni-ini itiganite agutumenyithia uria maundu maikarite Nairobi ya mwena ucio. Na toguo wiki andikitwo a mohoro manyagite guothe bururi-ini niguo maumirira makorwo makirumanira na maumirira ta uria marathie na mbere na kurekererio icigo-ini cia ubunge ona thiini wa county itiganite. Kwa ihinda riri tugukira mbukira uria ungi tunyitane na Muriuki wa Mucoki auge na kaundu arenda gutumenyithia. Regi mwana Windrose mukira uyu gwa studio ririkana niho turatarari murori witu uria maumirira maya maikaire maria marathie na mbere na kurekererio ni commission ya IEBC. Ririkana maumirira maya makirekererio ni IEBC form 34A kuma icigo itiganite cia guikiria kura nicio irarekererio igakorwo igitumwo kuria kuri IEBC. Nayo commission ya IEBC hari handu iraciikira rurenda-ini na niitikiritie nyumba cia mohoro mundu ungi oro wothe akorwo akirorera maumirira macio uria marathie na mbere na gutambaruka. Ndera tukumenyithie uria maumirira matiganite mathiite na mbere na kuyumiria nigetha uikari utaukirwo ni uria maumirira macio marathie na mbere. Uguo niguo maundu maikaire kwa ihinda riri. No namba ici oro ringi wona mundu tari mbere tikuga niwe ugukorwo kana ukuhotana. Ndenda twambe tugutware kuria mwena wa Moiben, kuria mwena wa Moiben tuthikiririe mubunge uria wahotana akihena ndumiriri yake. You did not look at me as a woman, but you supported me. You stood by me when I went round asking for votes. Wazee walinipea mate, wamama wakafunga legged, watoto wakanipea ile saliva ile inakuanga mrefu haikatiki, na wakaniambia niendelee, na leo nimefaulu. Mimi nataka kusema asante sana. Nilipitia Moiben, nikaangalia shida zenye ziko Moiben. Kuna shida ya ukulima. Nataka kuhakikishia wakulima tutatembea pamoja. Tutahakikisha ukulima imeimarika. Kuna vijana wengi hawana kazi. Nilipokuwa nikienda kuomba kura, 50% ya watu nilikutana na hao ni vijana. Wako very hopeless. Mama atawashughulikia. Kuna wamama niliwapromise maneno ya empowerment. Kuna wana boda boda. Kuna wazee niliwahusia manifesto na nikawaambia mama akiwa mbele mtafaulu. Niliwahakikishia kwamba nitagonga milango zote. Nitatafuta scholarships mpaka ng'ambo. Profesa akiamuka
akienda kupisha milango, kazi sitapatikana, scholarships sitapatikana. Ningependa pia kushukuru our party leader, the 5th, Dr. William Samoei kwa kuamini kwamba mama ataongoza Moibeni. Alikuja kututembelea na akawahakikishia kwamba mama atakuwa chairman wa agriculture. Sasa tunangoja tu tufike pale na tushike hiyo kazi na tulete maendeleo Moibeni. Kwa hayo mengi, mimi nataka kuwaambia Mungu awabariki mpaka kushangae. Let us sit back and let mama take up the mantle as we move ahead. Asanteni sana. Ucione Phyllis Barto niwe mubuge mweru wa gicigo kia ubuge kia Boimen guku ni thini wa kaunti ya Uasin Gishu. Moiben gicigo kia Moiben thini wa kaunti ino ya Uasin Gishu niwe wahotana niwe mubuge mweru wa gicigo giki kia Moiben. Ari mutumia dereti ino no igakorwo ikihutania na dereti ira tukorwo turi nayo kuria guku bururi-ini iguru rigie mbunge ya bururi na nginya thirikari gukorwo gitindikiriria atumia nigetha tukene kana tukuhingia watho wa gatiba wa gicunje kia 2/3 kia atongoria matigakorwo mari arume kana mari atumia. Tuko tugithi na mbere na gukumenyithia maria meguthi na mbere na kwiyumira iguru rigie atongoria aria mekwanirirwo ni komishini ya IEBC mari ahotani. Tugutaragiria mikiro yungi wa studio uria maundu maikere gukinya hatukinyite no ririkana form ici 34A ni irathi na mbere na gukinya kuria commission ya IEBC ona gutuika itigiti hanini bisha itumwo cia icigo cio kana cia session cio cia guikiria kura no ririkana nigetha commission ya IEBC ikorwo igikira uira ati form ici ni ciikiritwo mohoro maria mari mama no nginya form 34A ciothe ile ciothe 246 na 229 ikinye kule nyumba-ini ya micemania ya Bomas of Kenya ihananio na form 34B kuma icigo ciothe 229. Riu hau niho IEBC ikwanjia riu kwanirira no kwa ihinda riri turagutariria maria marathie na mbere. Raila Odinga kwa ihinda riri kuringana na fomu iria ciukite ena milioni 3 na ngiri 400 arumirirwo ni Dagitari William Ruto na kura milioni 3 na ngiri 347 na thutha ucio Professor Wajakoya na kura ngiri 26. Ririkana giki ni gicunje kia 31 na 1.1 gia kura iria cikitio. Uguo maya ni maumirira makura milioni 6 na ngiri 800. Ndera tugutware kule thini wa kaunti itiganite turore atongoria akaria marahuranira giturwa gia president kuria matura-ini maumirira macio maikaire ate twanjiririe na kule thini wa kaunti ya Nyeri. Guku thini wa kaunti ya Nyeri aria meyandikithĩtie ta aikia a kura ni 480 gukinya haha hari gicunje gia kura 187 Dagitari William Ruto no tongoretie na kura 156 kiu ni gicunje kia 83 hari igana gia kura cia kaunti no ya Nyeri. Arumirirwo ni Raila Odinga na kura 28 na kura ingi iguru kiu ni gicunje gia 15 gia kura guku ni thini wa kaunti ya Nyeri. Reke twambate muno cio wa Rwogo tuthie thini wa kaunti ya Laikipia. Kaunti no ya Laikipia nayo William Ruto no tongoretie na gicunje kia 70 hari igana no ti gicunje kia 70 gia kura ciothe tondu utari no urathi na mbere formation no irathi na mbere na gukinya ni gukinya haria tukinyite ari na gicunje kia 70 na Raila Odinga thutha ucio ena gicunje kia 28 hari igana. Tume kaunti-ini ya Laikipia tugutware kaunti-ini ya Meru guku nakuo maundu maikaire atia. Dagitari William Ruto gukinya riu ena gicunje kia 77 hari igana ari na makiria kura 160. Raila Odinga ena 43 kura iria cikitio guku ni 207
uguo andu aria meyumiritie na gicunji kia 26 gaturumo kenda. Haya, tume kaunti-ini ya Meru tuikuruka nginya kuria kaunti-ini ya Tharaka Nithi. Ndagitari William Ruto gukona kuno utongoretie na gicunji kia 88 gia kura thiini wa kaunti ino ya Tharaka Nithi. Raila Odinga thutha ucio na gicunji gia 9 gaturumo 7 ari na kura 6,000 na thutha ucio George Luchiri Wajakoya. Haya, tume kaunti-ini ya Tharaka Nithi tugutware kaunti-ini ya Embu gukona kutuone maundu maikaire ate gicunji kia 80 na 3 gaturumo 9 William Ruto ni wotongoretie na gicunji kana ari na kura 47,000 giki na njira nene ni gicigo kia Mount Kenya. Tugutwara icigo ine icingi nigetha nakuo tukumenyithie guikaire atia. Tugutware kaunti-ini ingi haha tugithii na mbere na gukumenyithia uria kaunti ici cikaire kahinda gatari haraya. Haya, kaunti-ini ya Nyandarua gicunji kia 78 ari na kura 59,000 guku ni thiini wa kaunti ya Nyandarua. Ngwendaga tugutware kuria kaunti-ini ya Naikuru. Kaunti ya Naikuru ihana kaunti ya Nairobi. Wa mbere ina nduriri hakuhi ciothe thiini wa bururi wa Kenya. Wa keri ni imwe ya kaunti iri kura nyingi muno thiini wa bururi wa Kenya. Marina andu aria meyandikithitie taiki ya kura 1,000,000 ona gutuika tiothe makiyumiragia nigetha makorwo magaikia kura. Kwa ihinda ri Ndagitari William Ruto no utongoretie na gicunji kia 69 harĩ 100 rumirirwo ni Raila Odinga na gicunji kia 28 harĩ 100. No ningi tugukorwo tugithii na mbere na gugutariria uria maundu meguikara. Tume kaunti-ini ya Naikuru tugerie kuingira thiini wa kaunti ya Nairobi na niyo ino guku thiini wa kaunti ya Nairobi nakuo atongoria ni makoretwo makihanta maragucaniria kaunti-ini ya Nairobi. Niyo kaunti iria ina aikia akura aria mandikithitio mari aingi muno. Raila Odinga ni wotongoretie na gicunji kia 58 harĩ 100 gukinya riu akarumirirwo ni Ndagitari William Ruto na gicunji kia 39 harĩ 100. George Wajakoya na thutha ucio ari na kura 2,331. Mundu gwitwo David Mwaure onake ari thiini wa kihitahitano giki na ntuko twikumenyithia maumirira ma giturwa kiu nigetha twikumenyithio nake ena kura cina. Guku ni thiini wa kaunti ya Nairobi. Ndere tuguikurukia nginya kuria mona wa Gicua-ini. Ririkana guku Gicua-ini ni kumugwa kuria o muhuraniri muno makiria gatagati ka Raila Odinga na William Ruto. O mutati akiuga kwa muhiano Odinga akiuga guku ni akoragwo kinyitwo baru na gicunji kinene muno, nake William Ruto akiuga ni ahotete na njira nene ukorwo akihuriria kura nyingi kuria mwena wa Gicua-ini. Tugutware mwena ucio tugerie kuingira kaunti-ini ya Mombasa niko gaka kanini nyana tuonekana ni gwitikira kaunti ya Mombasa. Ino ni kaunti ya Kilifi. Aya, tobe tukumenyithia uria Kilifi ikaire. Gukinya riu Raila Odinga niwe utongoretie na gicunji kia 72 akarumirirwo ni Ndagitari William Ruto kuu ni kaunti ya Kilifi. Tuikuruke mwono ucio akienda kaunti-ini ya Kwale. Odinga ari na gicunji kia 68 harĩ 100. William Ruto ari na gicunji kia 29 riri nake George Wajakoya ari na kifugu gaturumo 6. Ndore meyandikithĩtie taiki ya kura kana aria maracindanagirwo ni aria marahonera gĩturwa gĩa president ni andu 328. Ndĩra tugerie kuingira haha kaunti-ini ya Mombasa nyone kana ni gwitikira kuingira kaunti ya Mombasa ni ni eno ni etikira kaunti ya Mombasa. Andu aria meyandikithĩtie taiki ya kura ni hakuhe 650 ni 641 na Odinga ari na gicunji kia 58 harĩ 100 gia kura icio. William Ruto nake ari na gicunji kia 39 harĩ 100. Haya, tume mwena wa Gicua-ini twaji kwambata mwena uyu wa rugongo rwa bururi. Kaunti ya Samburu Raila Odinga no utongoretie na gicunji kia 50 na 7 gaturumo 7 harĩ 100. William Ruto akamurumirira na gicunji kia 41 harĩ 100. Haya, turore kaunti ya Isiolo guku nakuo
ona gutuika kura no irathi na mbere na gutarwo andu aria meyumirĩtie kana voter turnout ni gicunjĩ kia 41 harĩ igana. Odinga no utongoretie na kana William Ruto niwe utongoretie ari na kura 19,000 nake Raila Odinga thutha ucio ari na kura 16,000 na gicunjĩ kia 45 harĩ igana. Haya, kou ni kaunti ya Isiolo. Tugira thini wa kaunti ya Baringo gicigo-ini kana mwena wa Rift Valley goko William Ruto niwe utongoretie, Odinga no murumirire thutha ucio, no nige kura ici o ringi tuikarite gutaragiria ni gukorwo igithii na mbere na gucenjia. Haya, tume hau tukuingiria toko twaingira thini wa kaunti ya Isiolo kuria thini wa kaunti ya Bomet. William Ruto niwe utongoretie na kura 238 gaturumo mugwanja na gicunjĩ kia 94 gaturumo 4. Ndera tuigire gicigo-ini kia Nyanza riu to ni twakiingira mwena wa Rift Valley tukumanyithie kuria nakuo Odinga niwe gitongoretie tondu guku ni kuo kwao. Turore guku nakuo kaunti icio ihana atia. Kwa mũhiano kaunti-ini ya Githumo na gicunjĩ kia 96 gaturumo 9. Koguo ona gutuika utari wa kura no urathi na mbere ena atigiti gicunjĩ kinini muno akorwo agikinya gicunjĩ kia 100%. No ninge William Ruto nake ni ahotete kwihuriria kura cigana ona kou ari na gicunjĩ kia 2.3. Iyo ni kaunti ya Githumo. Tuthi kuria kaunti-ini ya Kakamega goko Dagitari William Ruto ni ahotete kwihuriria gicunjĩ kia 24.8 gia kura ciothe ari na makiria kura 32,000. Ona gutuika Odinga nake ari na gicunjĩ kia 73 gia kura icio ari na kura 95,900. Iyo ni kaunti ya Kakamega. Haya, kuria Siaya Odinga no utongoretie na gicunjĩ kia 98 harĩ igana. William Ruto ni ehuririe kura 3,500. Kaunti ya Migori Odinga no utongoretie na gicunjĩ kia 86 harĩ igana, nake William Ruto ari na gicunjĩ kia 12. Kiu ni gicigo kia Nyanza. Twambate rũgongo rwa bũrũri turore gũkũ na kuo gatagati ka hũranĩri aya erĩ no utongoretie. Odinga thĩinĩ wa kaunti ya Mandera ena gicunjĩ kia 78 harĩ igana ari na kura makiria 32,000, nake Dagitari William Ruto ari na gicunjĩ kia 20 harĩ igana. Andũ arĩa meyandĩkithĩtie taiki ya kura thĩinĩ wa kaunti ĩno ya Mandera nĩ 217,30. Haya, tuigire thĩinĩ wa kaunti ya Marsabit o rũgongo rwa bũrũri Dagitari William Ruto ena gicunjĩ kia 54 harĩ igana, nake Raila Odinga ena gicunjĩ kia 45 harĩ igana. Na kaunti no ya Marsabit ni ukuona matitiganite na gikiro kinene, koguo utari wa kura ugithiaga na mbere nitukuona gatagati kao no ukuhota kwihuriria gicunjĩ kinene kia aria meyandĩkithĩtie taiki ya kura mari 166. Tuthi kuria kaunti-ini ya Turukana. Kaunti-ini ya Turukana hau kabere ikoretwo igiikiria kura Odinga hindi ya githurano kiria kiriga. Ona gutuika mwaka wa 2013 kaunti-ini ya Turukana ni ikiirie Jubilee kura na gikiro kinene. Odinga ari na gicunjĩ kia 68 harĩ igana, aromerirwo ni William Ruto na gicunjĩ kia 33 harĩ igana. Maya no mamwe ma maumerera maria marathi na mbere na kwiyumiria oguo niguo bũrũri ũikaire harĩ kaunti itiganĩte. Kuria Tana River Odinga no utongoretie, andũ arĩa meyandĩkithĩtie taiki ya kura nĩ 141. Tuko tugithi na mbere na gukumenyithia o twigutarageria uria maumerera marathi na mbere na kwiyumiria bũrũri ũrĩ wothe. Kaunti ĩno ya Kajiado ni kuo gwa kuria atongoria aya eri makoretwo makihuriria o mundu na mwena wake, na nirona kura iria o mutongoria nacio Odinga na mundu gwitwo William Ruto ni ikuhaniriirie. Odinga ari na gicunjĩ kia 53 nake William Ruto ari na gicunjĩ kia 46 harĩ igana. No ta kaunti ya Naroko guku nakuo ni gukoretwo kana mwaho wa Kenya Kwanza na nginya Azimio ni makoretwo makigucaniria aiki acio akura aria ni
kana reme andikithita ikia kurare ni andu marakuhiriria hakuhi ngiri magana mana. Odinga ari na gicunje kia 53 ni ona cirathi na mbere na kwandika iraikara igicenjagia, nake William Ruto ari na gicunje kia 45 hari igana. Tuguthi tugutaragirio ria maundu maikaire kuria kaunti-ini no kwa ihinda riri o niguo bururi uikaire. Ndagitari William Ruto na gicunje kia 48 hari igana, nake William Ruto ari na gicunje kia 50. Marumirirwo ni George Wajakoya na gicunje gia kifugo gaturumo 3.8, na into kumethi ginya David Mwaure kura ciake uria cikaire. Gucokia mukiro uria ungi wa studio kuri Windrose. Thengio muno mukiro uyu ungi no turathi na mbere na kumurika miena itiganite nigetha tumenye ni atongoria ari kumaranirirwo gukorwo nio mayukitie iturwa itiganite miena itiganite ya bururi. Na ru tuguthie imwe kwa imwe ginya mwena uria wa Bomet ya irathiro tukore kuria MP Richard Yegon niwe wayukia giturwa kia mubunge thini wa gicigo kia ubunge kia Bomet ya irathiro. Thutha wake kwanirirwo ni aranirie na andikia mohoro, reke tuthikiririe. During the last general election, which we did on yesterday, and now we are through. I want to say thank you. Everything has been very easy for me. I think with God guidance, we have been through prayers with my family, everybody, my friends, and my team. I want to say my team who has been running. I want to say thank you very much for doing a good job. You did exemplary a very good job, and I want to tell you, God is going to be with you, and you are not going to remain the same. And I don't think I have much. What I want to say only that is what is going on now. We are seeing things going, I think it is going the right direction, as very many of us has been expecting. And I want to urge maybe the media houses, which they are here with me. I want to tell you that we have been having a lot of varied numbers in the media. We want to ask you, I think it is good when the IEBC is giving you the figures, because it seems like what the IEBC is giving is ahead of what you are giving. And there's a lot of challenge for the people to understand what is going on. Let's not try to give a lot of anxiety to our people, which can result to unnecessary hiccups, which we don't want our country to head to. We are praying for our nation and these elections to be very peaceful, which it has happened. We don't want some of us as leaders to make these things look like we can make our nation look or go a different direction. The will of the people needs to be respected, and we want to say, let the results come as it is. We are very happy that even the returning officer here in Bomet East has given us that a clean bill of health from our side. The security forces and the team, I want to thank you for cooperating with us. I think from yesterday we have been talking together, and we have been briefing you of any hitches which was trying to come up, and everything went on very well. And we want to say, Heko, we will be working together, God willing, and I think you have got the right leader. I am a kind of a leader whereby I like working with the team. Wherever I've worked in the corporate sector, I think it speaks for itself, and I don't need to talk about that. Those who know me and those where I've been working, I want to say they know my track record, and I think I'm bringing the corporate experience, bringing back to the society where I've been brought up, and I think I'm going to make it Bomet East look even much better. And let me say thank you very much. As we go along, I think we'll be sharing a lot. And I don't have much to say. I'm so happy and excited. My family, I want to say thank you very much for the prayers we have had, and especially my wife, who is the pillar for my family. She's the one who is looking for you. They want you to run for the Member of Parliament. And when I was hesitant to do so, she's the one who prayed and asked me, please, go for it. And this has happened. God is great. Thank you so much, and be blessed.
Naam, asante sana. Huyo amekuwa ni mbunge ambaye amekuwa tu ni MP elect wa Bomet East constituency. Na hapa kuwakumbusha tu kwamba ni Nick Salat ambaye pia ni Secretary General wa KANU, pia alikuwa anagombea hapa katika eneo bunge la Bomet East, na tutakuwa tunazungumka tu kidogo kwa sababu pia MCAs, ile kiti ya MCA pia itakuwa inatangazwa hapa hii leo. Muno Emily Chebet mwandiki witu wa mohoro mwino cio wa Bomet ni gatho cia mwanya ni ndwa gukorwo wi sheba mwena ucio. Tongoria aingĩ nĩ mathiĩte na mbere na kwanĩrĩrwo, na thutha wa kwanĩrĩrwo nĩ aingĩ ao maranĩria na andĩki a mohoro makĩruta ndũmĩrĩri ciao cia gũkena na gũcokeria ngatho arĩa maramanyitire mbaru na makĩaria ũhoro wĩgiĩ wĩrutanĩria wao na meharĩrĩria mao ma gũkorwo makĩambĩrĩria kũruta wĩra. Atongoria angĩ arĩa mamũkĩrĩte iturwa hena Martin Wanyonyi wa Webuye East ni arikitie kuhotana gituro-ini kia obunge. John Kagusha mkurego mwena wa mukura-ini county ni ya Nyeri. Ndirikane John Kagusha niwe speaker thiini wa county bunge ya county ya Nyeri. Hena mutumia ungi waingira rita ria mbere gukorwo ari mubunge. Ndirikane he gukorwo na atongoria ingi muno maraingira rita ria mbere, ona gutuika no kuri marathie na mbere na guikara ituro-ini ciao. Hena Susan Kiamba kuria mwena wa Makueni MP, niwe MP wa Makueni, na rĩ nĩrĩo rita rĩake rĩa mbere gukorwo agĩikarĩra gĩturwa kĩa obunge. Hena Millicent Odhiambo wa kũrĩa ũguo Suba North, niwe waiyũkia gĩturwa kĩa obunge kĩa Suba North. Millicent Odhiambo. Hena George Kariuki kana GK oĩkaine makĩria kana GK, nĩ mũmbunge wa kũrĩa ũguo mwena wa Dia county-inĩ ya Kirinyaga, na tirita rĩake rĩa mbere no we mũmbunge nginyagia ndagĩka ĩno ũguo nĩ kuga nĩ gũthiĩ athiĩ na mbere nĩ kũrũgamĩrĩra gĩturwa gĩake na nĩ akĩnyitia o rita rĩngĩ agĩthiĩ na mbere kũrũgamĩrĩra gĩcigo kĩu kĩa Dia county-inĩ ya Kirinyaga. Hena ũngĩ ũretwo Julius Meli wa kũrĩa ũguo mwena wa Tinderet, niwe waiyũkia gĩturwa kĩa obunge mwena wa Tinderet. Hena Samuel Atande, niwe waiyũkia gĩturwa kĩa obunge mwena wa Alego Usoga, Siaya county-inĩ ya Siaya. Hena ũngĩ ũretwo Opio Wadanyi tirita rĩa mbere, aca ũyũ nĩ gũikarĩra aikarĩra gĩturwa gĩake aikari gĩcigo kĩu kĩa obunge kĩa Ugunja. Mauga mũmbunge wao nĩ egũthiĩ na mbere na gũtongoria thĩinĩ wa gĩcigo kĩu kĩa obunge. Nĩ tũgũthiĩ na mbere na gũkũmenyithia mangĩ matiganĩte. Mwĩroreri wa Inooro TV no nyende tucere imwe cia icigo iria maumĩrĩra mathiĩte na mbere na gũgĩkinya kũringana na ũrĩa marathiĩ na mbere na kuongererwo thĩinĩ wa mũtambo ũrĩa ũratara maumĩrĩra maya. Mwena wa Narok turore mamwe ma maumĩrĩra maya. Mwena wa Narok turona Raila Odinga atongoretie na gĩcunjĩ kĩa 56 na kura 56,534 na 534. Kĩu nĩ gĩcunjĩ kĩa 53 harĩ igana thĩinĩ wa akaunti ya Narok. William Ruto akĩmũrũmĩrĩra na gĩcunjĩ kĩa 45, icio nĩ kura 48,440 na 440. Akiumwo thutha nĩ George Wajakoya na kura igana rĩa 48, nake David Mwaure Wahiga arĩ na kura 76. Kĩu nĩ gĩcunjĩ kĩa 7.7. Aya, turare mwena ũrĩkũ? Mwena wa Baringo. Mwena wa Baringo na cio ndirona nĩ ciakorwo cikĩongererwo. William Ruto atongoretie na gĩcunjĩ kĩa 80 harĩ igana, agĩcokwo nĩ Raila Odinga na gĩcunjĩ kĩa 18 harĩ igana. Akiumwo thutha nĩ Wajakoya na gĩcunjĩ kĩa 7.22 na David Mwaure na gĩcunjĩ kĩa 7.9. Tuthi mwena wako wa Siaya. Aya, mwena wa Siaya nduongereirwo. Reke turore mwena wa Turukana tondu nĩ wongereirwo. Mwena wa Turukana Raila Odinga atongoretie na gĩcunjĩ kĩa 64 harĩ igana, akiumwo thutha nĩ William Ruto na gĩcunjĩ kĩa 33 harĩ igana. George Wajakoya akauma thutha gĩcunjĩ kĩa 7.3 na gĩcunjĩ kĩu Wajakoya nĩ mathire kura 227 mwena ũcio wa Turukana. David Mwaure Wahiga arĩ na gĩcunjĩ kĩa 7.8, icio nĩ kura 139.
Haya turore kungi kuria kura ciongereirwo gugikinyiria ndagika eno cia mwena wa Makueni ni ciongereirwo. Raila Odinga atongoretie na gicunjĩ kĩa 78 harĩ 100, William Ruto akirumira na gicunjĩ kĩa 19 harĩ 100, Wajakoya akiuma thutha arĩ wa gatatu na gicunjĩ kĩa 0.65, nake David Mwaure Wahiga arĩ na gicunjĩ kĩa 0.2. Aya ingĩ iria ciongereirwo na thaa ici nĩ thaa thita koguo tukurora iria ciongereirwo mathaa-inĩ maya ma thaa thita ta mwena wa Tharaka Nithi ni ciongereirwo thaa thita na ndagika 2. Haya William Ruto atongoretie na gicunjĩ kĩa 88 harĩ 100, kimone thutha ni Raila Odinga na gicunjĩ gĩa 9 harĩ 100, Wajakoya gicunjĩ kĩa 0.57, icio ni kura 399, David Mwaure Wahiga kura 205, gicunjĩ kĩa 0.25. Mwena wa kaunti ya Nairobi, kaunti no turi ongereirwo maumirira ngona Raila Odinga tongoretie na kura 337, akaumwo thutha ni William Ruto na 224, ikiu ni gicunjĩ kĩa 39 harĩ 100, George Wajakoya arĩ na gicunjĩ kĩa 0.43, icio ni kura 2,500, akiumwo thutha ni David Mwaure Wahiga na kura 1,924, na kiu ni gicunjĩ gĩa 0.33. Haya mwena ungi maumirira mongereirwo tugithi na mbere na kurora miena itiganite ni mwena wa Machakos. Mwena wa Machakos Raila Odinga atongoretie na gicunjĩ kĩa 73, nake William Ruto gicunjĩ kĩa 24 harĩ 100, George Wajakoya gicunjĩ kĩa 0.71, nake David Mwaure Wahiga gicunjĩ kĩa 0.24, na icio ni kura 375. Haya turore ya mwisho mwena